Sanuqri'uka fala tansa. Ya, coba perhatikan. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Nah, sama-sama kita ulangi. 1, 2, 3. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengulang kembali surah Al-A'la dengan menggunakan maqam bayati. Ya, sahabat tilawah, sesuai dengan permintaan sahabat tilawah, bahwasanya kita akan mengulang lagi pembelajaran yang pertama dulu, yaitu surah Al-A'la. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempraktekkan secara bersama-sama. Ya, kenapa? Karena semakin kita praktekkan ayat ini secara berjamaah, itu semakin bisa dikuasai oleh sahabat tilawah yang dirahmati Allah. Baiklah, langsung saja kita buka surah Al-A'la, dimulai pada ayat pertama. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan banyak mengulang. Ya, kita akan banyak mengulang agar sahabat tilawah semuanya lebih lancar dan lebih mudah untuk dipraktekkan pada surah lain. Baiklah sahabat tilawah, langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat a'udzubillah, ta'awuz, itu sahabat tilawah harus mengambil tone yang sesuai dengan kemampuan kita sebagai seorang qari. Ya, tidak boleh kita mengambil tone terlalu tinggi, karena apabila kita mengambil tone tinggi, pasti nanti pada bayati jawabul jawab ataupun bayati syuri kita agak kewalahan. Jadi sahabat tilawah, saya sarankan untuk ta'awuz dan bismillah itu harus kita gunakan tone yang benar-benar mampu kita kuasai. Ya, sahabat tilawah, kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuki dalam bayati tingkatan nada qara. Sabbihisma
rabbikal a'la. Kita ulangi. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sama-sama 1 2 3. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la. Tidak boleh kita mengucapkan sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kita menambah huruf alif, seolah-olah kita menambah huruf alif. Sabbihisma rabbikal a'la. Ulangi 1 2 3. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, kita lanjutkan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya, kita ulangi. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Coba kita dengarkan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kita ulangi sama-sama 1 2 3. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Fahada. Fahada. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ulangi 1 2 3. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. Fahada. Ulangi 1 2 3. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Ya, coba Siddiq. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Ya, berarti الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ya, sama-sama 1 2 3. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Ya, kita lanjutkan. Mayati dengan tingkatan nada husaini. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Ya, 1 2 3. والذي أخرج المرعى فجعله
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى Ya, sama-sama. 1, 2, 3. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Ya, coba kita ulangi. Walladzi kita luruskan. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. 1, 2, 3. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. غثاء أحوى. Sekali lagi kita dengarkan. Walladzi agar sahabat tilawah lebih mudah kita luruskan. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. 1, 2, 3. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan mayati dengan tingkatan nada jawabul jawab. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ya. Sekali lagi. سنقرئك فلا تنسى. Ya, coba perhatikan. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ya, sama-sama kita ulangi. 1, 2, 3. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ya. إلا ما شاء الله. Ya, kita menggunakan variasi yang mudah untuk dipraktekkan. سنقرئك فلا تنسى
تنسى إلا ما شاء الله. Satu, dua, tiga. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ya, coba Rodi. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ya, coba sedikit. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. Ya, sama-sama. Satu, dua, tiga. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ya, sahabat tilawah harus coba kita perhatikan. إلا ما شاء. Nah, kita ambil ancang-ancang untuk kita selesaikan ujung daripada bayati tingkatan nada jawab. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Satu, dua, tiga. Ulangi. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ya, sahabat tilawah kita lanjutkan bayati dengan tingkatan nada syuri. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Coba kita ulangi lagi. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Satu, dua, tiga.
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Ya, 1, 2, 3. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Ya, inilah sahabat tilawah. Maqam yang kita praktekkan pada surah ini merupakan maqam dasar bagi qari yang baru saja memulai belajar tentang maqam-maqam dalam tilawah Al-Quran. Ya, sahabat tilawah, insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan yang selanjutnya kita akan memasukkan sedikit variasi agar sahabat tilawah lebih semangat untuk belajar. Mari sahabat tilawah, kita ulangi sama-sama. Illa masyaallah, sekali lagi 1, 2, 3. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Alhamdulillah rabbil alamin, sadaqallahul azim. Inilah sahabat tilawah. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan sudah mempraktekkan bacaan surah Al-A'la ayat pertama sampai dengan ayat 7 dengan menggunakan dasar daripada maqam bayati. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan maqam soba, hijaz, nahwan dan hingga ke maqam yarkah. Sahabat tilawah, demikianlah, semoga kita selalu istiqamah dalam belajar tilawah dan semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir insyaallah dan menjadi ahli Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.